салом бинандагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро дар пахшу мустақим тамошо доред ки таҳаввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 26 май ин мавзӯъҳоро дорем. на дили мондан, на пой рафтан ва ё чаро ду зодаи Тоҷикистон ки бо дархости Қирғизистон боздошт шуда буданд, Русияро тарк кардан наметавонанд. 10 моҳ мешавад ки подписка қатъӣ гаштиам. На балки ҳудуди Бошқористон, балки ҳатто ҷои истиқоматам тарк кардан наметавонам. аз ҷустуҷӯи ҳамроҳони Маҳмад Боқиров то вокунишҳо ба филми «Шикасти фитна» дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон чӣ мегузарад? ва созмони дидбони ҳуқуқи башар амри «Толибон» дар бораи пӯшидани чеҳраи хабарнигорони зан дар барномаҳои телевизионии Афғонистонро як далели дигари нақзи ҳуқуқ номид. касоне ки дар мухолифат бо ҳиҷобанд то ин ҳад расиданд ки ба таври ошкор мухолифат мекунанд ва ин мавзӯъро шӯхӣ дониста тамасхур мекунанд. ду шаҳрванди Тоҷикистон ки бо дархости Қирғизистон дар Русия боздошт ва сипас озод шуданд, аз сарнавишти ояндаи худ нигаронанд. Фурқат Абдуфаттоев ва Диловар Ҷураев, сокинони шаҳри Исфара, мегӯянд ҳарчанд як сол аз дар озодӣ мебошанд, аммо мақомоти Русия ба онҳо иҷозаи бозгашт ба Тоҷикистонро намедиҳанд. Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт ки масъалаи шаҳрвандони кишвар дар мадди назарашон ҳаст. Мулло Раҷаб Юсуфӣ мавзӯъро пайгирӣ кардааст. фурқат Абдуфаттоев, сокини 48 солаи шаҳри Исфара, аввалин шаҳрванди Тоҷикистон аст ки бо дархости Қирғизистон дар Русия боздошт шуд. Абдуфаттоевро рӯзи 1 феврали соли гузашта дар Бошқирдистони Русия дастгир ва 6 моҳ баъд озод карданд. мақомоти қирғиз ӯро ба ширкат дар муноқишаҳои марзӣ муттаҳам мекунанд, аммо Фурқат Абдуфаттоев инро рад мекунад. ин сокини Ворух аз норӯшан будани сарнавишти ояндааш нигарон аст. баъди 8 июл буромадам озодия, мана 10 моҳ мешавад ки подписка қатъӣ гаштиам. На балки ҳудуди Бошқористон, балки ҳатто ҷои истиқоматам тарк кардан наметавонам. аз он сабаб ки ман ҳолиам то ҳозир гуфтугӯҳои ҷиноиро қарор дорам, патент кардан наметавонам. модарам ки шаҳрванди Русия дорад, на додам ҳуҷҷатамро супурдан метавонам шаҳрванди ва 10 моҳ шуд. ҳамин ҳолат ба вазъияти мисал вазнитар. барои ҳамин аз прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мекунам, агар тонанд илоҷаш бошад, камтар ҳамин кориам дахолат кунанд. Диловар Ҷураев, сокини дигари Исфара, ҳам айнан ба ҳамин ҳолат дучор шудааст. Ҷураев рӯзи 8 ноябри соли гузашта дар шаҳри Новосибирски Русия боздошт ва 8 рӯз баъд озод шуд. мақомоти қирғиз Диловар Ҷураевро ҳам ба ширкат дар муноқишаҳои марзӣ муттаҳам мекунанд ва аз Русия талаб карданд ки ӯро барои муҳокима ба Қирғизистон супорад. додситони кулли Русия дархости Қирғизистон барои фиристодан ва ё истирдоди ду шаҳрванди Тоҷикистонро ба Қирғизистон то ҳол қабул накардааст, аммо дар як вақт додситони кулли Русия ба ду шаҳрванди Тоҷикистон иҷоза намедиҳад то ба ватанашон Тоҷикистон баргарданд. ватан рафтаним, рафтан наметунем. мана касе аз дасташ биёд ёрдам кунанд, мана мақомотҳои худомо ҳаракат кунанд. مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند مسئله را به سفارت کشور در روسیه فرستادند. در همین حال ایلاریان واسیلف، وکیل دفاع روس که پیشتر از حقوق فرقت عبدالفتاح حمایت میکرد، میگوید مشکل اصلی در ناروشن بودن قانونگذاری روسیه است. فرقت عبدالفتاح و دلوار جورایف برای حل مشکلشان بارها به دادستانی‌های باشقردستان و هم نوسیبیرسک روسیه مراجعت کردند. در هر دوی این نهادها به شهروندان تاجیکستان گفتند مشکل آنها را تنها مسکو حل میکند، اما دادستانی کل روسیه به نامه شهروندان تاجیکستان در این باره تا حال پاسخ نداده است. مولو رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. сокинони маҳаллаи Бархуруғ дар маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мегӯянд рӯзи 25 май мақомоти амнияти ба ин маҳалла омада ҳамроҳони Маҳмад Боқировро ки чанд рӯзи пеш кушта шуд ҷустуҷӯ карданд. як сокини маҳалла имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт ҷустуҷӯ 2 соат идома кард ва маъмурони амниятӣ номи онҳоеро мепурсиданд ки бо Муҳаммад Боқиров иртиботи наздик доштанд. мақомоти интизомӣ дар ин бора тавзеҳи нашр накарданд ва ба тамосҳои Радиои Озодӣ посух надоданд.
محمد باقرов یکی از چهره‌های بانفوذ در بدخشان که مقامات او را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند روز 22 می در شرایط شبهه برانگیز کشته شد. مقامات او را در یک فیلم با نام شکست فتنه تحریض اصلی تظاهرات مرگباری روشن نامیدند. عین زمان ناظران و فعالان فیلم را ساخته‌کاری دانستند مقامات امنیتی را به فشار و تهدید به افراد بازداشت شده از جمله الفت خانی محمدشویی و خبرنگار بدخشانی متهم می‌کنند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر توجیک در این باره به رادیو آزادی اظهار نظر کرد. من این فیلم رو در یوتیوب تماشا کردم و دیدم که زیر آن شرح و ایضاح‌های زیادی آورده شده است و اکثر کل این کامنت ها این نمایش را ساخته‌کاری خواندند و اعتراف الفت خانم و شوهر سابقش را زیر فشار گفتند که به این گفته ها راضی نشده نمی شود. واقعا هم در کادر برعلا معلوم شده ایستاده است که الفت خانم متن تیار را می‌خواند. ادوارد لیمون تحلیلگر آمریکایی که تحولات سیاسی تاجیکستان را پیگیری می‌کند در صحبت ویدیویی نظرش را درباره فیلم شکست فتنه چنین بیان داشت. The individuals involved in the media report blames unnamed Western countries for گویندگان برنامه کشورهای بینام غربی را به برانگیختن ناآرامی‌ها در پامیر متهم می‌کنند و ملاقات الفت خانم محمدشویی و با دیپلمات‌های بینام غربی در قهوه‌خانه سیگفرید را یادآور می‌شوند. این بیانیه بسیار طعنه‌آمیز است چون کشورهای غربی به تاجیکستان اسلحه و کمک‌های امنیتی می‌رسانند که بعداً بر ضد مردم غیر نظامی در تاجیکستان زیر نام مقابله با افراطگرایی و تروریسم استفاده شده است. با وجود میلیون‌ها دلار کمک‌های غربی، حالا حکومت تاجیکستان غرب را به برانگیختن ناامنی متهم می‌کند. به نظر من حالا فرصت آن رسیده است که کشورهای غربی سیاستشان را بازنگری کرده رسانیدن هر گونه کمک امنیتی به حکومت خودکامه رحمان را بس کنند. در فیلم شکست فتنه که در تلویزیون های دولتی نشر شد چندی از فعالان جمعیتی از جمله الفت خانی محمدشویی و به برانگیختن ناآرامی ها در بدخشان از جمله تظاهرات روز 17 و 18 می امسال متهم می شوند که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ادامه واکنش‌ها به امر طالبان درباره پوشیدن چهره خبرنگاران زن در برنامه‌های تلویزیونی افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر هم این فرمان را یک دلیل دیگری نقض حقوق زنان در همه ساحه‌ها نامید. هفته گذشته طالبان به شبکه‌های تلویزیونی دستور دادند که هنگام پوشش و پخش برنامه‌ها تمام روزنامه‌نگاران و برندگان زن باید روی خود را پوشانند. کامر سیاتا گزارش می‌دهد. یک هفته باز در تلویزیون‌های افغانستان زنان با چهره پوشیده نمودار می‌شوند. با وجود اعتراض‌های زیاد، طالبان به اجرای دستورشان درباره پوشش چهره زنان در تلویزیون‌های افغانستان پافشاری دارند. در شماری از رسانه‌ها مردان هم در اعتراض به دستور طالبان و به پشتیبانی از بانوان همکار خود نقاب سیاه پوشیدند. از جمله در این برنامه تلویزیون طلوع مهمانان برنامه به این حرکت همراه شدند. در برنامه از سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته می شود که برای مدت نقاب بپوشد و با دهان بسته و با چهره پوشیده گپ زدن را تجربه کند. اما او این تقاضا را رد می کند و مخالفت با دستور طالبان را تمسخر و سرکشی از حکم شریعت می داند. کسانی که در مخالفت با حجابند تا این حد رسیدند که به طور آشکار مخالفت میکنند و این موضوع را شوخی دانسته تمسخر میکنند. آنها با حکم اسلام و شریعت مخالفت کردند. شماری از نطاقان زن که در تلویزیون ها کار میکنند با نشر این ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی به دستور طالبان اعتراض کردند. دستور واکنش‌های تند را در بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه امر طالبان را برای پوشش چهره زنان در تلویزیون یک دلیل دیگری پایمال حقوق زنان در افغانستان نامید.
тозатарин фармони толибон дар бораи ин ки занон ҳангоми иҷрои барномаҳои телевизионӣ моск бипӯшанд далели он аст ки толибон дар тамоми арсаҳо ҳуқуқи занонро поймол мекунанд. мутаассифона ин ҳамчунон баёнгари посухи ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. طالبان که ماه августи соли 2021 دوباره به حاکمیت در افغانستان برگشتند، عهد دادند که در چارچوب شریعت اسلامی بر زنان حق و آزادی می‌دهند. اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه به مکتب رفتن را ندارند. زنان تنها در چند اداره محدود کار می‌کنند و پوشیدن چهرهشان حتمی است. дар Панҷакент раиси идораи ҷавонон ва варзиши ҳукумати ин шаҳрро бо гумони қаллобӣ боздошт карданд. Азия плюс ба такя ба манбаи худ дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панҷакент навиштааст, Афзалшо Дӯстзода бо ваъдаи омода кардани билети ҳарбӣ як миқдор маблағ мегирад ва боздошти ӯ 25 май сурат гирифтааст. назари наздикони ин мақомдор то ҳанӯз дастрас нест. гуфта мешавад дар шаҳри Панҷакент нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба артиш то кунун иҷро нашудааст, дар ҳоле ки то охири мавсими даъват ҳамагӣ 5 рӯзи дигар боқӣ мондааст. дар аввали соли ҷорӣ вазорати мудофиаи Тоҷикистон эълон кард ки то ҳол дар тамоми кишвар нақшаи сафарбарии ҷавонон ба хидмат 94% иҷро шудааст. дар маркази Хатлон, калонтарин вилояти кишоварзии Тоҷикистон, як намоишгоҳе оғоз ёфт ки ҳадафи он содироти бештари меваву сабзавот аз ин ҷо ба хориҷаи дуру наздик аст. дар ин вилоят солона садҳо ҳазор тонна мева ва маҳсулоти дигари кишоварзӣ истеҳсол мегардад, вале ба сабаби тарғиботи кам ё надонистани роҳҳои тиҷорат ҳазорон тоннаи он дар дохил мемонанд ва ё вайрон мешаванд. идома дар гузориши навбатӣ. меваю сабзавот ва дигар хӯроквории тавлиди вилояти Хатлон дар ин ҷо ба намоиш гузошта шуд. ҳадаф аз ин ёфтани шарикони тиҷорӣ барои содирот ба хориҷа унвон шуд. шаҳри Бохтар мизбони форуми байналмилалии содиротии Бохтар Фуд 2022 буд ва гуфта мешавад корхонаҳо тавонистанд маҳсулоти худро ба харидорони хориҷӣ шинос кунанд. мо дар ин ярмарка маҳсулотҳои худамонро нишон медиҳем ва ин маҳсулоти мо мисол ба он шахсоне ки мисол лозим астад онҳо бо мо шартнома мебанданд ва савдои мо кушода мешавад. дар намоиши Бохтар Фуд 2022 ҳудуди 200 намоянда ва соҳибкори дохилӣ ва хориҷӣ ширкат карданд. мева ва хушкмеваи Хатлон баҳои баланд гирифт. коршиносоне ҳастанд ки дар ин самт кор мекунанд, хусусан барои мева ва хушкмеваҳо завқманд ҳастанд. мо якҷо кор кардем ва умедворем ки ин маҳсулот на танҳо дар Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, балки дар тамоми ховари миёна фурӯхта мешавад. дар қисмати расмии форуми байналмилалӣ ба маблағи $20 миллион шаҳрномаҳои ҳамкории соҳибкорони маҳаллӣ ва тоҷирон аз Русия, Қазоқистон, Гурҷистон, Чин, Амурати Араб ва Афғонистону Эрон имзо шуд. ин форум бо ташаббуси агентии содиротии назди ҳукумати Тоҷикистон ва USAID роҳандозӣ шуд ки ҳадаф аз он рушди содирот дар солҳои 2021-2025 будааст. ин дар ҳолест ки коршиносон аз эҳтимоли камбуди ғизо ва боло рафтани нархи он дар бозори дохилӣ изҳори нигаронӣ мекунанд. бинои асосии Тоҷик Содирот Бонкро ки то 2 соли пеш яке аз бонкҳои бузургу низомсоз ба шумор мерафт, вале муфлис шуд, ба фурӯш гузоштанд. масъули музояда раёсати фурӯши амволи давлатии Кумитаи сармоягузорист. эълони фурӯши бино дирӯз нашр шуд. қимати бинои марказии бонк дар Душанбе ҷойгир аст ва беш аз 22 000 метри мураббаъ масоҳат дорад, аз 125 миллион сомонӣ муайян шудааст. поин ва ё боло рафтани нарх вобаста ба пайдо шудани харидор хоҳад буд. ин раёсат ҳамчунон меҳмонхонаи Тоҷикистонро ки қаблан ба Тоҷиддин Пирзода самдори асосии Тоҷик Содирот Бонк тааллуқ дошт, бо қимати ибтидоӣ беш аз 225 миллион сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. бинандагони азиз, дар ҳамин сониҳаҳо барномаи ахбори озодиро ба поён мебарам. сипос аз якояки шумо ки то охир моро тамошо кардед. хабару гузоришҳои аз ин бештар чун ҳамеша дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам Озодӣ видео YouTube дастрас аст. то барномаҳои фарdo аз он худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.